chiko cha mafungo ndivo na vutani na mphorathando kha Phalaphala.
fhedzi ḓivha yanga misi ngori ya wara ndi tharu dzoṱhe fhedzi vhege mbili dzo fhelaho mthetshelesi wa Phalaphala FM mukomishinari wa mapholisa kha ḽino vunḓu ḽa Limpopo ndi vho Nikki Lidwaba vho sikona vha ḓivhadza uri vhupo ha Thohoyandou ndi hone vhupo vhune ha vha na khombo u fhirisa vhupo hoṱhe vunḓuni ḽa Limpopo nga iṅwe nḓila ndi uri the most unsafe area in the province ndi musi ri tshi vho tou zwi amba uri vha zwi pfesese mthetshelesi uri khombo ri khou amba zwifhio fhedzi ya Thohoyandou ho anda zwiito zwa u huvhadzana na mabulayo hezwi zwiito zwi tshi khou bva kha zwingaho mithuntshano hu na vhutshinyi ha u swika hune ha hombokiwa vhathu zwavho na vhoramabindu khathihi na khumbulelo dza u rengisiwa ha zwidzidzivhadzi musi u Thohoyandou hafhaḽa wa amba nga hezwi zwiito vhathu vhane vha ṱumanywa nazwo huna na zwiṅwe ndi hu ṱumanyiwa vhanna vhararu vhoramabindu vashumisani ndi amba vhoramabindu vhane vha tou shumisana u ṋekana zwanḓa musi vha tshi khou tshimbidza mabindu avho vhane vha ḓivhelwa bindu ḽa u rengisa halwa maliba ndi fhaḽa Thohoyandou Golgotha line heḽi bindu ḽi vhidzwa pfhi Jerusalem vhanzhi vha zwi ḓivhela Bivhilini fhedzi heḽi ndi bindu line khaḽo havha khou rengiswa halwa ha rengiswa na zwiḽiwa na zwingaho zwenezwo fhedzi vhanna havha ri khou amba nga vho Ngaledzani Munyayi ra amba nga vho Arnold Mudau ra dovha hafhu ra amba nga vho Tshibvumo nṋe Tshitomboni na musi ri amba na havha vhanna vhuraru havho ra kwana house kone ra pfa uri vhone vhaṋe vha ri mini nga hovhu vhutshinyi vhune vha khou sikone vha khou ṱumanywa naho zwenezwo musi ri kati na heyi nyambedzano ri ḓo ita vhona swikone ra tendela vhone mthetshelesi uri vha swikone vha dzhene vha vha na mbudziso dzine vha nga dzi vhudzisa havha vheni vhashu tenda mbudziso hedzo dzi sa ḓisekana dza vha dzi na maitele a lunyadzo dzi tea u vha dzi mbudziso dzifhio na dzifhio vho no ḓiwana vha kha nyimele ine vha ri vheiwe no nyita zwikene kana upfhi no nyita zwikene zwoṱhe hezwo zwo tendelwa zwezwo musi mbekanyamushumo heyi i kati ri tshi khou amba na havha vhanna musi ro ri tshifhinga tsha uri vha dzhene vha tshi ḓo dzhena fhedzi ri vha humbudze hafhu uri nomboro dzine vha tea u vha vha khou dzudzanya uri zwenezwo musi vha tshi dzhena vha dzhene ngadzo ndi 015297 0839 015297 0839 kha ri mbo ḓi ya zwino kha nyambedzano ri ṱanganedza havha vhanna vhuraru havho ri thoma hafha kha vho Ngaledzani Munyayi vhoṱhe havha vhanna ri navho nḓuni dza khasho fhedzi vha Thohoyandou riṋe ri ngeno bulugwane fhedzi ndi tshithu tshithihi nga uri ri ḓo ro pfhana zwavhuḓi khasho hei ḓo swika zwavhuḓi khavho kha ri ṱanganedze vho Ngaledzani Munyayi ndi Masiari Masiari muhashi na vhathetshelesi nṋe ndi pfhi Ngaledzani Samuel Munyayi ndi bva Vondwe nga vhubvo so ndi vhudzula Thohoyandou Golgotha hanefha hune ra vha na bindu ḽa Jerusalem ndi muṅwe wa partner dza Jerusalem ri khou livhuwa nga maanḓa musi vho ḓiḓivhadza ngo rali ri dovhe hafhu ri ṱanganedze vhane vha khou tevhela hafha ndi vho Arnold Mudau vho Mudau ndi vho nnyi hone ha ri nga vha ḓivha sa nnyi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi Arnold muthannga wa aluwa Tshakhuma ndi dovha hafhu awela kha onara dza Jerusalem nda dovha nda bebiwa hafho nga muṅwe wa makhurandila vha no pfhi vho Johnson Mthushu Maboho Shirley makhurandila ri vhamba Lishakandila khou livhuwa khou livhuwa nga maanḓa musi vho ḓiṱalusa ngo tou ralo zwa zwino kha ri kha vho Tshibvumo nṋe Tshitomboni vhane ri pfa uri vhone vha mulwela vho sikone vho vha mulwela mbofholowo vha nga ri ṱalutshedza zwinyi ngori vhunzhi ha vhathu vha ḓo tama u ḓivha uri vho lwela mbofholowo hani hone ha vha nnyi vhone Tshibvumo nṋe Tshitomboni director ya Linda T Investment nda dovha vha director ya Ratakuwa concrete factory which is a cooperative in our based Chififi and then I joined Umkhonto Wesizwe in 1987 tamusi vho Munyayi arali Tshivenḓa vho ngori luambo lwa ḓifhufha zwi tshi khou bva vho kha nḓila ine muthu a khou ḓi tshila ngayo arali zwi songo fhufha vha tshi kha ḓi tshikona zwavhuḓi kha ri ambi nga Tshivenḓa okay ndiri ndo ḓa nda dzhena dzangano ḽi no pfhi Umkhonto Wesizwe kana ANC in exile nga 1987 ndo ṱuwa through the border ya Zerast Botswana nda bvelela Soviet Union in Moscow ndabuya in Zambia from Zambia ndaba established in Zimbabwe up until I returned in 1993. Thank you.
rekodi bwanga manda na batechelese badori farela tizo zwino muthu waita chi amba nga Luisimane chikhuwe chifedzi zwezwo ri khoḓi ya phanḓa ri fulufhela uri vha ḓo swika hune vha ḓo zwi dzudzanya zwavhuḓi. Kha ri ḓi thoma kha vho Munyai vho Munyai musi ri tshi khou ḓa khavho muthu anga vhudzisa vho Munyai uri vhaini vhuraru ha vhaini noṱhe no ḓi vhuya na swikone na fariwa na ita na u dzula dzhele angei. Hoba ho itea mini musi vheiwe ni tshi ḓi wana ni dzhele na valeliwa hone no dzula tshifhinga tshingafhani vho Munyai? Ndi ḓo thoma nga ṅwaha wa 2004 ndo swika hune nda farelwa case ya murder. Nda apply bail law court ya nefatho ya ndo vanzima bail. Nda dovha nda apply high court ya nefatho ya ndo the judge president nga tshetsho tshifhinga we avha wa Transvaal anopfi Vho Ncwepe va opposa bail nila. Nda fhedza ndi khou dzula 1 year 3 months u swika ndi tshi yo senga heiḽa case ngori nda ndo vhona uri case yo vha ina interest kha mapholisa na vhatshutshisi vha fhano. Nda fhedza ndi khou vha instruction vhaimeleli vhanga kana dzi lawyer dzanga uri a thi khou ṱoḓa u sengisiwa nga vhatshutshisi vha fhano na dzi judge dza fhano. Vha fhedza vha tshi khou ḓisa mutshutshisi wa nnḓa na judge ya nnḓa. Heyo case ndo i senga high court. Nda fhedza ndi khou acquittiwa ningei kana nda fhedza ndi si khou vhoniwa mulandu. So ndari ndi tshi ndo bva nga dzi 27 dza May ndi ḓuvha ḽe nda wana discharge high court. Nda bva nga 2007 nda ya nda guda zwa basic ambulance Polokwane. Nda phasa nda vha ndi khou maketa nda balelwa u wana mushumo. 2008 ndavha ndi khou suwa case ye ndavha ndo farelwa yeyo ya murder. Heiḽa case between 2010 and 12 case heiḽani ndavha ndo suwa mapholisa, ndo suwa commissioner wa police station ya Thohoyandou, nda suwa minister of safety and security. Va fedza heiḽa case nda ya nda senga hanefho high court futhi. Ndo senga na captain Vho Mashamaite, nda senga na senior superintendent Vho Ṋeṅwengo Khulu. Havhaḽa vhathu ngori vha vho mpfara zwi siho mulayoni. Ende dzi radioni na kha ini radio ine ravha khayo ra tshi ri tshi ya court tshifhinga tshoḓhe ri tshi vha ri khou ambiwa radioni nga madzina a vho riṋe uri vhaḽa vhathu vho vhulayaho nyinyi vha khou ya court ngo ralo. Ri tshi bva na kha dzi newspaper ya Mirror na ya City Press. So vha fhedza havhaḽa vhathu vhe nda vha suwa vha wanala mulandu. Ndo vha ndi khou vha suwa 5 million. Then vha vhona uri vha na mulandu vha vho convince uri no kha ri ite court of out of settlement. So vha fhedza vha khou mbadela 900,000. Ndi yone tshelede ine ndo thoma bindu line lo thoma lo vha la cash loan line lo vha lo registariwa nga dzina linopfi MNS Finance. Ndi company ine na zwino i kha ḓi shuma. Nda ra shuma nyana nga vo 2013 ra vha na hava khonani dzanga ra thoma bindu heḽi linopfi Jerusalem ro wana ḽi tshi tovha ḓaka ḽa vhukuma line vhathu na zwigevhenga zwa tshi dzula hanefho. Ro thoma u kiḽina u bva fhasi ra fhaṱa zwiṅwe zwifhaṱo hanefhaḽa ra registara heyi business inopfi Jerusalem Paradise and Restaurant. Jerusalem a u rengiswi halwa fhedzi, hu rengiswa halwa,
ha rengiswa zwiḽiwa, ha dovha havha na khawashi, ra dovha hanefhaḽa nga ngomu hu na nnḓu nnzhi dzine dzi wela kha riṋe dzine ri a badelisa vhana vha zwikolo vhane vha vha khou for accommodation na u badelisa vhashumi vhane vha dzula hanefhaḽa. Ha dovha hanefhaḽa Jerusalema hu dzula vhana vha tshikolo, hu dzula vhashumi, ha dzula vhathu vha dzi business vhane vhaṅwe a si dzi tshaka dza fhano, hu dzula magula, hu dzula machaina, hu dzula vhanyai thamusi ndi to khakhulula zwiṱukuṱuku ri songo tori magula a si tshatanelwa Afrika Tshipembe maindia haya ino ndi to pfuka lulimi. Aha vho ḽifara hanefho vhanyai ngauri haya manzhi ri kha ḓi ḓo dzhena khao zwavhuḓi. Ri sedze uri vho amba mafhungo a 900,000 ine vho i wana nga murahu ha musi vha tshi khou ṱoḓa uri hu khakhulule sa nḓila ya u khakha ha mulayo. Vha ri u wana 900,000 heyo ndi ya fulufhela sa musi vho thoma u i shumisa kha zwa mabindu. Musi vha tshi thoma na bindu la Jerusalem, ava vhaṅwe vho vha na vhugai ine vho i vhea ṱafulani vha ri u ṱanganyisa vha kona ha u thoma na bindu, honeha vho i wana gai yeneyi havha vhaṅwe? Ndi nga si tu amba amount voi dzine ro bvisa ri tshi thoma bindu, ri soko vhona nga izwo zwi confidential, mara zwine zwa vha hone ndi zori vhathu vho roṱhe ro bvisa tshelede ra vhea fhasi ra thoma bindu la vhoriṋe. Thamusi vhanyai vho i fara ngo rali ri vhudzise vhadau masheleni e vha bvisa o vha tshi vhonala thera na vho tshibvumo ndizona o vha tshi vhonala masheleni ayo vha u bvapi? Masheleni nṋe ndi kala ndi tshi pfana na zwithu zwa vhubindudzi, nda tshi ḓi ita na zwithu zwo rengisa dzi khuhu, dovha hafhu futhi nda vha na spaza shop, ndi pfana nga maanḓa na u vhulunga masheleni. Kanzhi nda tshi ḓi vhea masheleni ane nda vha ndi khou a shuma kha account ino vhidzwa upfi 32 days notice. To ḓo ḓi wana ndo ḓi fara masheleni o imaho ngaho uri nga nṱhani ha ezwo na nṋe ndo ḓo registera khamphani ya cash loan, na zwezwo nda ḓi thoma u shuma ngazwo. Nda ḓi wana tshikwama tshi khou ḓi kumwa tshi tshiya, ri tshi dzula na vha dzi partners avho riṋe ri tshi langana zwo ri ri nga thoma fhethu no itiwa Jerusalema, ra kona u vhea zwe ra vhea zwone ṱafulani ra pfana ngo ralo. Nda ya ndo le khou pfala nga maanḓa vho Mudau ngauri vhathetshelesi vha tea u zwi ḓivha hafha uri musi ri tshi khou amba nga havha vhanna vhararu ane ha ngo farwa a ya dzula dzhele ndi vho Tshibvumo na Tshitomboni fhedzi. Havha vhane vho ṱalusa lwendo lwavho lwa uri vho thoma vha mulwela mbofholowa ngei murahu ndi vhane navho ri kha ḓi ḓoḓa khavho vha ri bvisela khagala. Fhedzi kha ri umele murahu hafha kha vho Munya ndi nga ri kha vhone Tshitomboni ri nambe ri dzhene kha ri khou ḓa kha vhone Tshitomboni. Hai kha ri vhudzise mbudziso hafha kha Vhanyai vho imela na vho Mudau ngauri ndi vhone vhane vho vha hangei vho fariwa. Ndi khou amba ngo athi khou ṱanganyisa mafhungo hafha vhaeni vhashu vhe vha sikone una muthu kha vheiwe ane hango swika hone a dzula a ya dzhele. Vhone Tshitomboni a vha ngo fariwa, muthu a fariwa ndi vho Munyai ane ndi nne na vho Mudau. Aha vha tshi vho to ḽifara ngo to ralo vho Munyai kha ri sedza uri vheiwe u bva ha vheiwe dzhele zwa amba uri no ṱutshela kule na vhutshinyi na vhutshinyi vhune thamusi ho vha ho itwa nga vho Mudau ri tshi kha ḓi ḓo vhupfa uri vho ita mini zwine zwa sia vhangeli dzhele. Vho rubva vho Munyai vha vho guda zwifhio zwi amba uri kha zwa vhutshinyi vho ngo tsha vhuyelela? Nṋe u bva tshetsho a thi ngo tsha ḓivhona ndi khou ita vhuṅwe vhutshinyi. Ndi zwone nṋe ndo aluwa ri tshi silinga hu tshi tswiwa no tswiwa, mara milandu ine ro silinga ro ḓi fhedza ri khou ya haningei Ṱorongoni. Li khou pfala vhukuma kha ri mbo ḓi ḓa kha vho Mudau ngori pfifhadza vha ri ṱalutshedze vhutshinyi he vha vho farelwa hone ndi vhufhio, zwa tshimbila hani siani ḽa tshigwevho ngei dzhele kana dzhele? Kho livhuwa muhashi na vhathetshelesi. Nṋe thongo vhuya nda vuwa ndo tshinya uzonyisa Ṱorongoni thongo vhuya nga vhutshinyi o to vho ṱanganyisa mafhungo nga kha mapholisa nda farelwa zwe nda ndi sa zwiḓivhi
nango ndo doya ndadzula jele ndatrayela for 2 years ubvapo ndadova nda visiwa futhi ndi mafhungo iteaho. musi vho ḽi vhea nga u rali ḽi khagala tshoṱhe u ṱangana ha vhewe vhavhili vho Munyai vho Mudau vha tshi khou ṱangana na vho Tshibvumo no thoma noṱhe ni khou aluwa sa dzikhonani kana vhukonani ho takuwa vhu tshi khou takuwa nga kha ḽifhio hanefha ḽine vheiwe na ḽo ni ita uri ni vhe dzikhonani? Ngaledzani ndi muneiba o bebiwa murahu ndo hula na mkomana wa the late Manda Munyai. Then uri ndi ḓivhe ano ndi ḓivha tshi dzula ratwanga and nda dovha nda introduce kha ano nga Ngaledzani Munyai. Aiwa liko pfara vhukuma vha to ḽi fara nga u to rali vheni vhashu rina vheni vhararu afha rina vho Ngaledzani Munyai rina vho Arnold Mudau rina vho Tshibvumo ne Tshitomboni vhuraru havho hava ndi vhane vha khou tshimbidza bindu ḽa Jerusalem vho zwipfa vha tshi khou amba huna zwinzhi zwine vha badekanywa nazwo nga mavharivhari nazwo nga zwenezwo na vhone vhane vha khou tenda ro no zwipfa tshi khou pfhi rine ra ita izwi ra sa ite izwi zwene zwino ri ḓo vha ri tshi khou amba na vho zwene zwino mthetshelesi wa Purple FM ri tshi khou bvela phanḓa vha ri bvisela khagala zwi tshimbila hani fhedzi zwino kha ri thome ri yange studio 5 ri ṱanganedze ṱhoho dza mafhungo u bva hafho ri ya dzhena vhudzivhani ha heḽi fhungo. Chiko cha mafhungo, nḓivho na vhuṱali na Mpora Thando kha Phalaphala FM. Ri tshi khou amba zwa zwino Benete ndi 28 u livha kha awara ya u thoma mbekanyamushumo hei nangoho ndi chiko cha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Ri kha nyambedzano hafha na vheni vhashu vhararu vhane vha ḓivhiwa vhukuma sa vhalangi vhatshimbidzi vhane vha khou shumisana u tshimbidza bindu ḽa Jerusalem line ḽa wanala Golgotha ṱhoho ya nḓou. Ndi nga murahu ha musi na vhone vhane vha tshi khou tenda uri na zwinzhi zwine ra humbulelwa zwone ra badekanywa nazwo fhedzi musi ri tshi khou amba nga heḽi fhungo vha kha ḓi ḓo vhuyelwa nga uri ro thoma navho nahone ri kha ḓi bvela phanḓa navho mthetshelesi ri kha ḓi ḓo vha fha tshifhinga tsha uri vha swike hone vha dzhena vha vhudzise kana vha ambe zwine vha nga amba zwino yelana na zwine ra khou amba ngazwo namusi tenda vha savhe vho bva kha mudzedze wa zwine ra khou amba ngazwo nahone zwi na ṱhonifho. Musi ri tshi khou humela kha vheni vhashu vhane vha vha vho Ngaledzani Munyai vho Arnold Mudau khathihi na vho Tshibvumo ne Tshitomboni ri vhudzise mbudziso vhaeni vhashu afha uri vhenwi sa vhane vha bindu heḽi ḽa Jerusalem ni swika hune ni ḓivha mini vheiwe nga ha u sikone ha huvhadzwa vhathu ha shushedzwa vhathu ha vhulawa vhathu ha lidzwa zwigidi vhaṅwe vhathu vhane vha ri sia vha khou pfhi vho tou vhulawa nga zwone zwigidi fhedzi oṱhe aya vhewe ni ḓivha mini ngaho ni nga langana hanefho na ri ndi nyana nga i dzhena hei? Aha kha ri mbo ḓi wana muthihi kha vheiwe a swika hone yanga kana ni nga ḓiambedzana ya muṅwe anga i dzhena khayo. Yeah, ndi to thoma u zwipfa in public formally ndo zwipfa kha phalaphala iyo zwo ḓa nga vodin Farisani and then ndo amba na vho Farisani nga mafhungo tamusi ri vha dzhene ndi vho Tshibvumo ndi vhone Tshitomboni vhone Tshitomboni zwo ambiwa kha Phalaphala FM kana zwo ambiwa kha iṅwe kha shobo? Ndi Phalaphala FM. A zwo ngo ambiwa kha Phalaphala ngori ro akho ri ḽi ṱanzwe heḽo ḽi ṱanzwe ri na ngori songo amba ro amba ri kone ha u imela mafhungo ashu uri ro zwi amba u itea mini fhedzi vha khou ri zwi khou bva Vhembe FM ndi radio ya tshitshavha no wanala Thohoyandou ri khou tenda fhedzi vho ri muambi ndi nnyi ngauri uri tshimbile nalo zwavhuḓi? Vho Dean Farisani. Aiwa vha vhuya vha tshipikara tsha buthano ḽa vhusimamilayo ya vunḓu ḽa Limpopo fhedzi tamusi uri dzhene khaloi vha tshi khou bvela phanḓa nalo nahondo vha kaṱudza uri ḽi bvele khagala naloi vha tshi zwi amba vho ri mini zwi tshi khou kwama mafhungo afhio? Vha kwama mafhungo uri hu na matsha hu no khou vha hone vha tshi khou matsha against criminal activities dza khou bvelela nga vha tshi khou gwalaba vha tshi khou gwalabela zwiito zwa vhutshinyi.
mara now to encapsulate vajenisa dzina la Jerusalem ngangoma vuri Jerusalem ya Golgotha. Then ndo peza ndo amba navo namroba ndakwamba navo over the phone uri vangakona usvika radio ninga 12 na so that very clear kaka issue how do we get involved on these issues. Ultimately Boba very arrogant, and then that was why do you have to we clear this issue. It has to be open book. musi vofarisani vunga vachikwamba ngahavo hapa vachikuri Jerusalema ndihone hune thamisa kupfuna mafungo manje apiyo mafungo ana kubadhekanywa na Jerusalema nga uyanga muambi bore unavo ramabindu vanokoluva Jerusalem arinisha pezi nga ndathamuse wopfa zvino kwambiwa nga mukala vofarisani zvimwe vo zvine vionono zvipfa zvinoambirwa veiwe ndi zvipio Koribu mwachina na vatejelezi zimwe zizadambiwa ka ndiko yapandake vone chitombone vakwamba zone odori omoka ka zimwe zinezo amabura yana kwete ene pa fundoni la toyando vadido vasumbesa ori nango vone valijakandira abashabi ba Jerusalem mara vumbudziso vozidakharine uri arari nangongo uchipfi rivachinyi ezvithu ndingani vasongozvisa mapolisa uprisa uri vadeva zvive kashoni ndiyezvo zvozoita uri nanere tutwedze yevo uri madzina asho akochinyala ngori chimwe chipinga ridofera fero sabete nondingazona nevorotakuwa rariride kashoni neyavori ndiya para FM akodiwo musi richikwamba ngorali vo Arnold Mudau huko pfaro pfi veiwe nikopedza vathu anepo toya ndo nakavhundula Limpopo ngoangaredza vamwe vaone ndi vorapolitiki ringasitore jena kha zvikwama madzina avathu ngori mafungo manji amapolisani naone vamitaya havo vathu vangasifare zvakudziramba madzina pedzi veiwe hupfi nikopedza vathu kodiwo mwachi mafungo aneyo atova mazvipi madaladala ndiyatenda zori na vachipolisani vonoita dzithodhuruso dzavo ngaune ronozvipfisa ngao ka zvimwe zvazvikuita yakamabhureyo unodifarwa namumwe wa muntu zvine azvitumani na rine zvinodiva na vathu vane kunyozama ukombechedza uri rine radiva na urisadivi ende ndiyatenda zori arari una zvine radiva ndichikodova ndaviga naka vatecheresi aneponda arari una mumwe vutanzi vane vavudiva kamalugana na mabhurayo kana ka urobwa dzibusiness dza vathu kana koruvisa vathu vavapembeludza vo zovofolowa vabvele kagala vari rine roita hezvi radhova vatotowedza futi uri avo ena mapolisani vavhule milando arali uri una zvine rine razvidziva kazviito zvinoyelanawo na hezvi rine ringasive maepanda ngori ri vathu vamulala kodiwo musi vachikwamba hezvi khavadori zvituku vari bvisele kagala uri musi vachikori huna muti ane zvino onodifariwa malugana na mabhurayo avathu naone vakubhadhekanywa na hayo mabhurayo ndipo lemauhanilene uri lipfesese kwini kama bhurayo yaitwa ka vamwe voropolitiki una mutu ane apfala ofaro ane ufi ubva Botswana Swaziland ene zvichidhivana mimachina rine rizvifuno yosupport uri mutu oraloho asingove yavhopwa bail mara riafaro richikuleya nungo ngori ridiwana uri hane ala mapungo mati udifindi haneva
ritseni chote no dzhia vhone mthetshelesi uri vha swikone vha tahisa vhupfiwa havho vha swikone vha vhudzisa mbudziso vho vhofholowa hu sina tshino khou tshuwisa vhana vhashu vhoni ya tshuwisana ndi ara vha tshi ḓivha vha nga tou fa nga masele vhaṅwe vha ri hoi nṋe ri nga si ambe tshithu havha vhanna fhedzi ri khou ḓa kha vheiwe zwene zwino ri khou ḓa kha vheiwe na ri bvisela khagala navho mthetshelesi kha vha vhofholowe vha vhudzise. mafhungo a bvaho ofisini ya TV license asia nga tshumelo ya shumiswa ya u vhudzisa balance nga SMS. Zwino vha ḓo kona u wana balance yavho ya TV license kha cellphone yavho. Kha vha SMS nomboro yavho ya ID kana nomboro ya TV license kha 44210. Nga khathihi fhedzi vha ḓo mbo ḓifhindulwa nomboro hafhu 44210. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho dza dzi SMS na milayo yo tiwaho. Ndi nḓila ya tshihaḓu nayo i leluwaho. TV licenses kha vha ḓise tshanduko. zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo asi zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tovha vhupfiwa ha mthetshelesi uyo riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhi ofhinga izwo zwo bvaho kha mthetshelesi uyo Phalaphala FM nangoho kha mbo ḓi dzhia vhone mthetshelesi kha 0152970839 mthetshelesi asivha ndi Masiari. Ndi Masiari. Hello? Ndi Masiari ngoto ṱavhanyedza vha vhudzise vheni vhashu ri navho hanefho kana vha ambe malugana na zwe ra vha ri tshi khou amba ngazwo. Hai na nṋe ri vhona. Ndi khou nyaga u vhudzisa hafha kha vhathu vha Jerusalem. Hu na goloi hedzi tshena dzine nṋe ra dzi vhona dzi khou ita vhutshinyi hafha around. Dziṅwe dzi vha dzi khou ya hafhaḽani ho no nga sa prison. Vha khou vhona prison muhashimisi. Matatshe. Ya hafhaḽani Matatshe hu na goloi dzine nṋe ra tou zwiḓivha zwa uri dzi vha dzi khou dzhena dzi tshi khou bva Jerusalem. Dzi tshi khou hafhaḽa Matatshe dzi vha dzi khou isa zwithu zwo nga dzimbanye. Ndo vhuya nda founela muṅwe muhulwane wa pholisa hafha Sibasa nda ri khade hafhaḽa a swika mona hoṱhe hafhaḽani hoḽa muthu a mbo ḓi shavha a khou vhona nga mulisa wa kholomo wa zwa and then a tshi ṱuwa hoḽa muthu a tshi ya ngeni heḽa veni vha mpfhona vha ri hauḽa muthu o ṱuwa zwi amba zwo na dovha na muvhona ni ri kwame mara heḽa goloi ḓuvha na ḓuvha ri i vhona i khou bva Jerusalem ndi goloi tshena ya BM tshiṅwe tshifhinga a dzi na number plate ḽa goloi vhunzhi hadzo na iṅwe goloi ya black ya Toyota ya nduri ndi khalele ne i dark vha kona zwi vhona mwashi zwino ri a ḓivhusa zori a fhethu tshipfi vhanna vha tshi ri a si vhone vha Jerusalema hu vha hu khou itea mini ngori rine goloi dzi vhunzhi hadzo dza hangeni Jerusalema ri a dzi ḓivha so ndi khwine vha tshi ri vhudzana zori goloi dzavho ndi ngana hone ndi nzani vha kona zwi vhona mwashi zwi amba uri mutso khulwane arali i mbudziso kha vha vhanna ndi ya uri mini mbudziso khulwane ndi uri goloi dzavho ndi ngana ndi nzani dzo itisa hani hone ava vhathu vhane ra khou vhona vha khou shumiswa wa tshivhulani vhane vha vha khou vha shumisa u deliver dzimbanje ndi vhashumi vhavho ndi vhafhio vhashumi vha dzula gai zwavhuḓi aiwa lo pfala nga maanḓa vha khou zwi vhona ngori vhathu vhanzhi vhane ra khou vha vhona hu khou shumiseswa vhana vhaṱuku vha tshivhulani ndi vhone vhane ra khou vha vhona ngori na musi arali wanga wana hafhaḽa Ṱhohoyanḓou u tshi khou amba u ḓo pfha tshipfi a ḓo ni pota Jerusalem lo pfala nga maanḓa musi vho ḽivhea ngorali vhevho vhanna vhashu no i fara heyo ri ya fulufhela ni ḓo i fhindula zwavhuḓi ro patekanya na uri goloi idzo ndi dza vheiwena ni ḓivha mini ngadzo upfhi na goloi ngana nahone ndi ngani ni khou shumisesa vhana havho vhe vha ambiwa ndi musi yo thoma kha ra mbo ḓi dzhia vhaṅwe a si vha ndi Masiari ndari Masiari dudu kha ra mbo ḓi dzhena khalo nṋe ndi tou vhona u nga ri ngo ḓi fhedzisa tshifhinga ngo amba nao vhathu ngauri a hu na na vhutshini na vhuthihi vhane vha ḓo zwi amba ngani ri tshi vha ri tshi khou ḓi fhedzela tshifhinga ndi zwifhio zwine zwi ita uri ṱhamusi a vha nga zwiambi zwine vhone vha zwi pfesesa khwine uri ho tea vha khou dzhena khazwo vha tenda mulandu khazwo ndi zwifhio nṋe ndo vhona u nga ri arali nṋe tou ngea ndi nga ḓa radioni nda ri ndo vhulaya muthu hu na uri ḽihulwane ḽine vha khou ḓa naḽo ndi ḽifhio ndi la uri ni khou ri fhedzela tshifhinga sa vhathetshelesi ri vhidzeleni mafhungo vhone zwino vha vho ḓo gudisa riṋe mushumo zwino tere a hu na thaidzo tshine ndi muthetshelesi okay fhedzi u vhuya ra vha na vhavheni uri na mbuno yo teaho uri ndi ngani ri na vhaeni vhane ra vha navho arali vha tshi khou ri khou vha fhedzela vho tshifhinga kha vha ite zwo teaho ri ḓo ḽi dzhia u bva hanefho kha ri dzhie muṅwe muthetshelesi a si vha ndi Masiari enda ndi Masiari Masiari a vhuḓorini ro vha ṱanganedza ndi khou pfha muthetshelesi u fhira wa fha khou amba nga vhanna uri hu na goloi dzine a khou dzi ḓivha dza Jerusalema
zwino ngori uyo muthu u khou ḓivha vhathu avo vha no khou rengisa dzimbanje ngori una polisa ḽine a khou ḽi ḓivha wa ase ngori uyo polisa ngori u ḓivha na vhathu avo vhane vha khou rengisa mbanje uri ndi nnyi na nnyi vha no khou ita hezwo zwithu aye vha vha farisa. Vhone vha vho fhindula havha ḽa muthetshelesi zwino a vha na mbudziso kha havha vhanna vhararu vhane ra vha navho atha ola wo thoma fhedzi kha ri pfe vhupfiwa havho havha vhanna vho imela zwezwo uri vha dzhene kha mafhungo ane vhone vha ḓo ḓa nao are vha nao vha sina kha vhari vha re nao vha dzhene vha nyanyuwe khao vha thetshelese. Zwi amba uri a vha ri ṱalutshedza tshitori tsha side dzoṱhe ri kone u ḓivha uri kha mapholisa a zwi khou tshimbilisa hani ngori arali vho ri dzhia kha mbudziso ralowi ri vho ḓa nga ri khou defendela ava vhanna vhone vho vha vho thetshelesa muthetshelesi u bva tshe ra thoma ro amba uri mapholisa vha hone vha kha ḓi ḓoḓa uri bvisela khagala a vho ngo ri pfa ri tshi thoma a vho ngo ri pfa ri tshi khou amba ngori mapholisa vha ḓo ḓa na vhone ri ḓo amba navho vha Limpopo. that's ri khou amba tshitori tsho ri vha side nthihi kha iṅwe side ifhio ine ra tea u vhudzisa kha mapholisa o ya nga vhone ndi heyo uri hupfi una vhana vhaṱuku vha no khou rengisa dzimbanje ende hoyo kusumbedza o no vhudza pholisa uri huna goli ine a khou i vhona dzinga tshifhinga tshoṱhe zwino ngori kuna pholisa ane a khou mu ḓivha khezi a sa ripotele muthu ane a khou mu ḓivha ḓuvha ḽavhuḓi fhedzi mafhungo mahulwane ndi o tevhela mafhungo ri sa dzhene ra ṱoḓa u a fhiriṱanya mapholisa ri tshe navho ri kha ḓi ḓo amba navho zwi a thusa u thetshelesa tshiṅwe tshifhinga wa sa suku u amba u songo tou ḽi pfesesa zwavhuḓi heḽi fhungo heḽi fhungo ḽi kha ḓi vha ḽo lapfa vhukuma kha ri umele kha havha vhanna vhararu zwino heiḽa nthihi yo vhudziswaho vheiwe ni nga i fhindula ngo tou ṱavhanyedza ṱhamusi uri ri nambe ri fhirele phanḓa. Kodi vho muhashi ndi khou fhindula mbudziso ya tshiambi tsho fhiraho kana tsha muthetshelesi o fhiraho goloi dza Jerusalema dzine ra ḓi dzi shumisa dzo vhala nyane goloi ine ya vha hone ya BMA ndi tshena ndi nthihi ende vhuya xedza no xedza lini yo ḓi ṅwalwa nga mulaedza nga murahu ndi tshi nga dovha nda ri kha muthetshelesi onoḽa ambaho vha nga dovha vhona zwiito zwo raloho kana arali na vhana vha na khou rengisiwa mbanje a uyiwe khavho vhana vha fariwe arali vha nadzo dzimbanje henedzo vha ḓo kona u amba vho zwo ri dzimbanje dzi bva gai uri na zwezwo zwine zwa khou ambiwa kha zwa dzimbanjeni a ri ḓivhi tshithu khazwo ende goloi dzavho rine a dzi shumi u deliver mbanje. Ḽi khou pfara nga maanḓa vhanna vhashu fhungo kheḽi na kha vhathetshelesi zwine zwa khou itea zwino ndi zwa uri ngauri vhathetshelesi ndi vhanzhi vhane vha kha ḓi dzhena ri kha ḓi ḓo bvela phanḓa navho avha vhanna vha swika hune vha bvisela khagala zwinzhi fhedzi ḽa ndeme ndi ḽa uri arali vhone vha tshi khou ri hunga huna ḽiṅwe ḽi sa khou bvelaho khagala ndi hezwo zwine ra khou ṱoḓa vhone vha tshi bva naḽo hanefha muyani vha songo ḓi amba na dzina na luthihi arali vha tshi khou ofha vha bve na heḽo ḽine vha ri vha ḽi ḓivha khwine vha nga ḓi tou thivhaningo vha ḓi tou amba vho thivhaningo zwo luga ri ḓo thetshelesa fhedzi ḽa ndeme ndi ḽa uri vhone kha vha dzhene vha sa khou ofha tshithu vho zwi pfa ndo ando thivha yanga ando ndi sa khou pfala zwavhuḓi fhedzi na vhone vha nga zwi ita nga u tou ralo arali nango vha tshi khou shavha uri pfhi ḽavho ḽi ḓo swika hune ḽa ḓivhiwa vhabveledzi vho tou fanga maseo ngafha fhedzi ndi zwenezwo fhedzi zwino vhana vhashu ri ḓo ni humbela uri ni dzule nyana zwenezwo musi mbekanyamushumo i tshi khou bvela phanḓa hei ri kha ḓi ḓo bvela phanḓa na vheiwe vhathetshelesi vha tshe hone vhanzhi vhane vha kha ḓi tama u ni vhudzisa mbudziso fhedzi zwa zwino ro thoma ra ya hangei studio 5 ra ṱanganedza mafhungo ubva hafho ndi maswa a zwa mitambo na zwino kha ri mbo ḓi ya studio 5 hayi ndi studio 5 hangei ngauri ri huṅwe kha ri mbo ḓi yani ngei Atmo Awards 2019 iVoice mukwei wa madzurumbasi onangwa kaketekanyo ya Best Traditional Radio Presenter of the Year uvotera G-Voice va SMS SATMA 393 ka 49495 SMS ntindi 150 SMS ya mahala ishumi uvota mzovora nga 27 September 2019 Chiko cha mafungo ndivo na vutani na mpora thando kha Phalaphala FM malo musi ri tshi khou livha kha awara ya vhuvhili Phalaphala FM ya SABC rinanwi misi yoṱhe heno mbekanyamushumo ndi chiko cha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe ndi pfhi Mpora Thando ndi na Tshililo Donald Khanari na vhone ngauri ya zwiḓivha ri khou zwi ḓivha uri ri roṱhe hei ra sa vha roṱhe una haya vha vha si muthetshelesi ane a ri tshithu muthetshelesi ane a ri tshithu wa dzhia vhuḓifhinduleli a pfa uri u khou itea mini u fana na heḽi ḽe ra dzula ngalo ṋamusi ngauri ṋamusi ri na vhanna vhararu khevha havha vhanna ndi vhane vho ranga phanḓa bindu ḽine ḽa
la ḓivhea sa Jerusalema ndi hafhaḽa Thohoyandou Golgotha hune musi vha tshi khou tshimbidza heḽi bindu vho zwi pfa kha luṱa thoma ri tshi khou amba navho vha tshi khou bvisela khagala uri ra badekanywa na izwi zwo ri khou renga vhorapolotiki uri vha tsireledze ri khou fara vhathu nga nḓila i si yavhuḓi ri khou fhirisa vhathu shangoni ri khou ita mini mini vhere hezwo asi zwone fhedzi hu na zwiṅwe zwine vhone vha nazwo zwine zwa nga bvisela khagala uri nango arali havha vhanna vha tshi badekanywa na zwiṅwe vhone tshifhinga khetshi kha vha zwi bvisele khagala arali nango zwi hone hu na uri heḽia ḽe ḽa ambiwa nga vhathetshelesi a ringo ḽi hangwa ḽi kwamaho dzigoloi dzi no khou pfala dzi tshi nga dzi khou endedza dzimbanje hu na mafhungo ane a pfala tshi nga khou shumiswa na vhana havha vheni vhashu vha ḓo dovha hafhu vha ri fhindula na heḽi fhedzi kha ri tsho tshinya tshifhinga ri mbo ḓi to dzhena kha uri vhone vha ambe navho ngauri ndi kale vha tshi khou amba tenda arali nango vha sa khou tama u swika hone vha ḓivhea kha vha swika hone vha sa ḓiambe dzina tshiṅwe hafhu ndi tsha uri vho tendela u ḓithivha ningo kana tshine tsha nga itisa uri pfhi ḽavho ḽi bve ḽi si heḽo ḽine ra ḽi ḓivha na zwezwo zwo tendeliwa nomboro dzine vha khou dzhena ngadzo zwa zwino ndi 015 297 0839 015 297 0839 na zwino kha mbo ḓi dzhia vhone ri dzhie muthu hai ri sathu vha dzhia kha vha ri ite zwo fanelaho ngauri ri a fhedza rono zwi tshimbidza nga nḓila i si yone zwo fanelaho ndi hezwi mthetshelesi ri tshi khou ḓa khavho zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo asi zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tou vha vhupfiwa ha mthetshelesi uyo rine sa tshiṱitshi a ri ḓivha ufhinga izwo zwo bvaho kha mthetshelesi uyo Phalaphala FM nango zwa zwino kha ri mbo ḓi dzhia mthetshelesi a sivha ndi Masiari ndi Masiari wo fhira kha ri mbo ḓi ḓa kha vhaṅwe ri ṱanganedze vhaṅwe a sivha ndi Masiari ya vhuḓi uri dudu makhadzi kha ri mbo ḓi dzhena khawo mafhungo khe nṋe zwe nda zwi tshenzhela ngei goloi no pfhi a ina plate number yo tou ṅwaliwa fhedzi ndi zwa uri muthu ono u reila vhuyaḓa and zwe zwa nḓisela muhumbulo uri na mapholisa ungari vha vha ofa ngori goloi i nga si tshimbile sina plate number a zwi konadzei ende a u koni no zwi vhiga vha funa vha ya dzhia lane dzoṱhe havha vhathu vha tshimbila so ndi vha funa vha ita mini vha dzhia lane dzoṱhe kana dzi khou bva Thohoyandou kana dzi khou zwo itea gai hune vha tshi khou tshimbila nga u tou rali vha tshi khou dzhia lane dzoṱhe u tou thoma kha roboto dza Vendasani hafhaḽa so a thi khou ri vha tende uri vha nga si tende ndi zwone mara zwi a vhavha arali i ṅwana wa hau ane a khou shumisiwa vha dovha vha khou amba zwori goloi dzavho dzo vhala zwithu ne vha khou zwi ita zwo khakhea zwo khakhea zwi a ḽi kwamaho mapholisa ḽine vha khou ri mapholisa vha ngano zwi dzhena vha khou zwi dzhena ṱhamusi ngani makhadzi arali goloi i tshimbilisani i sina plate number ya tshimbila nga luvhilo lwo kalulaho nahone yo dzhia line nga mbili kana lane nga mbili ndi iwe u tshi vhona ngori kugidimelo kone ku ya ulaedza uri ku tea u bva ndelani zwi khombo kha muthu a sa ḓivhi vha khou zwi vhona ḽo pfala nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa havha vhathu vhane ri kha ḓi vha navho vhane ri kha ḓi ḓo swika hone vha ri bvisela khagala vhane makhadzi vha khou amba nga mundo hango uri ndi vha bvisele khagala zwezwo ri khou vha ṱanganedza kha ulu luṱa lwa vhuvhili vhathu vhane ra vha navho ndi vho Ngaledzani Munyai vho Arnold Mudau na vho Tshibvumo na Tshitomboni vhoṱhe vha bva hafha Jerusalema kha bindu heḽo ri khou amba nga ḽene ḽifhungo vho zwi pfa makhadzi vho rangela vhaṅwe uri vha dzhene ri mbo ḓi ṱanganedza vhaṅwe a sivha ndi Masiari ndi Masiari Thathando nda ro vha ṱanganedza nyanda ndi khou ṱoḓa u ḓivha zori unifomo ya masole ine yavha yo ambariwa nga Masiari kha feresere ibe yo wanala gai kana iya phasiwa na ibe yo ambarwa nga vhafhio ngane vha vhanna vhararu hanefho khanevho vhanna vhararu huna muthihi ane a vha o ambara zwezwi ri kha madikita Jerusalem ndi uniform ya mini ya mapholisa ya masole hu si heyi ine nnyi na nnyi a i renga vha khou i vhona ino nga ya vhalindi vha tsireledzo hu si heiḽa okay vha ḓo ḽi fhindula na ḽeneli ḽa uniform heyi uri vha i wana ngafhi ngauri a zwi tendeli kha ri mbo ḓi ṱanganedza vhaṅwe asivha ndi Masiari nda vho Ratando nda ndi Masiari nṋe ndi khou humbela u sa bonyoliwa nṋe ndi khou tou amba uri hezwo zwithu u bonyoliwa nga nnyi vha khou bonyola vha tshi amba ngoralo vha khou bonyola nṋe vhone a thi nga tendi na luthihi ndi mushumoni vha tshi ri vha khou humbela u sa bonyoliwa vha khou amba nga nnyi vha tshi ri vha khou humbela u sa bonyoliwa vha khou amba nga nnyi ane a khou vha bonyola ndo pfa hu na musidzana a tshi khou amba uri khou fhedzeliwa tshifhinga vhone vha khou mu fhindulela thungo zwino nṋe ndi khou nyaga asi u bonyola ndi u fhindula vhone vha ḓi na zwavho vhone vha khou ḓo imelela vhaḽa vho dzhenaho a thi khou ḓo imelela ndi khou zwino ḽo bonyola vha khou ntsema ndi muthu na nṋe khombelo fareliwa ndi bvise vhupfu hawo okay
ndi kwamba uri havo vhathu zwithu zwine vha kwamba zwone a zwi khou vhuya zwa pfhala vhone vho vha vhudzisa mathomoni uri vho vha vho farilwa mini a vha ngo fhindula vho soko ri ndi zwithu zwine a vha khou balwa no ḓiambela vhathu zwine zwa khou tou vha khagala uri ha vhathu avho vho ḓi tou renga khasho uri vha ḓe vha ḓi ṱanzwe dzina radio right ri khou vha ṱoḓa hanefho vha sathu no ya kule vho renga khasho vhone zwino vha khou ḓa na ndi dzi accusation uri vhathu vhone vha khou ḓa vha balwa no ḓifhindula vhone ari be hanefha ari ḽi tshimbile vha ri vhathu vhone vho ita mini vho vhudzisa vho muthihi khane uri vha vha vho farilwa mini a vha ngo fhindula vho ri ndi zwiṅwe zwine dza zwi si zwone vha trial for 3 years a vha khou fhindula zwithu zwine zwa khou irana na mbudziso u rengwa ha vhaḽa zwa dzhena uri rine sa khasho ro renga vhaḽa ri dzhena gai hanefho zwino i khou tou vha khagala uri ha vhathu vha khou nyaga u tou ḓiṱanzwa dzina nga kha radio ri khou tenda uri vha khou ralo ndi vhupfiwa havho fhedzi na muthetshelesi hola we amba uri vha khou ri sedzela tshifhinga fhedzi u kha iri vhudze nga masipala wa vuwa ai vho tou tumuwa vhone vhane kha ri dzhia vha ndi masiari ndi masiari ndi masiari avho da nda aha vhone vho dzhena zwavhuḓi kha vha tou i thivhese ni ngori vha si vha sa pfiwa vha ri mini kha vha vhudzise kana vhambe kama la vhudzisa uri khobote wavho vhathu u pfala na muhulwane wa mapholisa ali afho wa vhusandzeni kwa Mukumana ndo livhuwa vha ri muthihi wa havha vhathu u kha vhushaka ha u funana na muthihi wa mapholisa vha khou ralo atha aiwa wono ḓi ralo ro zwi pfha mbuso ndi yeneyo kha ri mbo ḓi ḓa kha vhewe vhanna vhashu khathihi ni ṱanganedza hafu nothe mazha ri khou dovha hafhu ra ni ṱanganedza ni masiari Thohoyandou ro luga vho Munyai vho Mudau vho Nechitombo ni ri roṱhe Janda aha ri khou ni ṱanganedza vhanna vhashu hafhu ri tshi khou livhuwa nga maanḓa u vha na riṋe lwa tshifhinga tshilapfu ngo rali hu na mbuso nnzhi yo tou fhedza ndi ene ra khou pfha yone hafho tshi khou pfhi muthu wo ḓi ita no ḓi thivha ningo vha khou ri ndi zwone na zwo ri muṅwe wa vheiwe u na vhushaka ha u funana na muṅwe wa pholisa iṅwe mbudziso yo vha ine ya uniform vhe u khou pfhi hanefha maḓikitani kana hanefha musi ho takaliwa hanefha Jerusalem kha bindu ḽa vheiwe vhathu vho ḓi nwela kana vha khou ḓi ḽela maliba avho vheiwe hu na hu vhonala uniform ya maswole ni wana gai huna mafhungo o pata line kana lane zwone zwo musi ni tshi khou reila golo ya ina na plate number vhone vha soko tshimbila nga nḓila ine na funa zwa sumbora na mapholisa vhanga vha dzheni khalo heḽi huna mafhungo ane a khou kwama uri huna mbanje dzino khou endedziwa vhambiwa nga mafhungo a maṱatshe vhone khou dzi endedza idzi mbanje huna mafhungo o shumiswa ha vhana oṱhe aya vhone nga ri bini ngaho tamusi ri patekanya na elia line rine ri vhone wa samba lori ri nga ro rengwa nga vheiwe la uri vheiwe thithi zwo ndi vho Mudauna vhane khupfi avho ngo sikone vha tou bvisela khagala uri vho vha na mulanduḓe hangi dzhele ri na bereto ḽi ṱanzwa zwavhuḓi rine ri khou imela vheiwe rine na vheiwe no zwi bvisela khagala ri tshi thoma afho ri no ḓivhana ri ḓivhana nga ane a uri rine ri khou shuma fhano khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi tamusi ndi tshi nga thoma hezwi zwa uniform ya masole uniform asi ya masole itofana na ya masole apano uri ya pano ri zwi ḓo zwa uri a i ngo tendelwa u ambariwa afho ḓi tou rengiwa material rungisa vho zwine ra funa vho u zwi ambarisa zwone uri na riṋe vho ri vhathu vhane ri a ṱhonifha mulayo zwa pano zwa masole ya pano ari nazo tamusi ndi tshi nga ḓa na kane zwiḽo zwo ri nṋe huna tshe nda ri ndi khou ḓa u dzumba tshone arali vha tshi khou ṱoḓa u ḓivha zwo ri nda ndo farelwa mini hezwi nda ri ndo farwa nga mistake ndo farelwa case ya robbery and nangoho ndo farwa nga mistake tamusi vho arali ndi tshi nga ya phanḓa vhathu vha songo tata u vhudzisa zwine vha khou tea u vhudzisa sa shambe netsho fhiraho nga vha ḓi tou vhudzisa zwavhuḓi uri vho farelwa mini saizwi na nṋe ndo ḓi amba zwa uri a thi ngo ḓo dzumba tshithu nda ḓo ḓivha ro zwi fhindula kheḽiwo ṱhamusi zwa uri ro putisa khasho uri riṋe ri ḓi ṱanzwe madzina a si zwone ngori na fhano nṋe ri ngo ḓo ḓi ṱanzwa madzina ro ratakowa nga zwe zwa vha zwi khou ri vhavha uri tshiṅwe tshifhinga zwi a sala zwi tshi nga ri luṱanya na tshitshavha zwino arali hu na muṅwe ane a ri ḓivhela vhuṅwe vhuyaḓa hanengei nnḓa kha vhathetshelesi na nṋe ri khou ḓi dovha ra vha ṱuṱuwedza futhi uri a vha ri ise mulayoni nangoho arali zwiṅwe zwa zwiitwa na zwezwo ri khazwo vha ḓo vhona nga uri tshihoneliwe ḽivho ḽa upfhi
ukufunaniwa na mulwane wa mapolisa khane bodi maswa atizidi nisadivo khane babamwe ba the partners zanga kolibo abadena divo mnyaya hai nalelo lene la kwambiwa lo riri kufunana na mwa polisa na neti zvidivi ezvo ndi maswa avo kavorine so ala adzigoloi dzinobva Jerusalema dzichiyani ngei ndingotododiva nga goloi dzavo rine nendichimbira nga Fortuna ndachimbira nga BM ndava na Mazda B50 na Hyundai ya chitraka na 1400 ndizone goloi dzanga dzedzo zvino arina vana vane ravashumisa uyelana na zvithu zva dzidiraga hafa la Jerusalema hulesa vachekhalelo mwana wa dimani yanera kupfama vari auri vamudiva vanga vakomushumisa ndi zvone ndi avadivinga mwana wa dimani na zvitindi zvisva zvithu zvote zvine zvakwambiwa zvine radiva zvone ndizori vathu vachiita zvithu vamba deri Jerusalema ifi namso kuchimbira badani apa vaimiswa nga matrafiki ndofa igolo ine ndiva ndi ya Jerusalema vari vudza vori dowela zvino mafungo oralo haho fethu na utini ndi mafungo ane hava vathu na vatecheresi vamwe vane kamsimbiru dzavo dziko vava nga zvine vakupfanga rine ndi mafungo ane vathu vatoita vachivuri ndi Jerusalema rine rote rorali auna mtu namtiyana ngambori ngale ano chibvuma ono dapanda hawe amuvona akuita zvithu zvoralo havala vane vovonawo muthu akuyange matachi akuisa mbanje no yanga nei hofuna the way nebo zvitarushedza ngayo vasumbedza votomutevera ubva Jerusalema vamuvona futi achikosvika matache achikoposa mbanje ndikomangalori why vasongovudza mapolisa ro muthu hwala mbanje ukuisa matache aiwa le kopfara bukuma na zvauri vatecheresi arali vana mbudziso ifiyo na ifiyo upfika vavudzi ifiyo na ifiyo vasongo ofa kana utata khavavudzise ri zvibvele khagara hezvi zvithu fhedziha arali vasakotama jena vona zvoluga fhedzi vaone ndi vanji vako swika one vako jena pa zvenezvi musi ri tshi khodo vadzhia vatecheresi khavari ri vudzise mbudziso khava vanna ine yakwama dzithendara ukopfara beiwe ni chiwana thendara nga ufuna ni chitoledzo ri ikhaya yange fibe ngotindinganya zvithu ndi izvovo ndizvo ara zvizvone ni yatendo ra izvovo ndizvone utotevo ari ngochazvita rombo ndizvilicha ngotavanya hoite yaminika ilipungo lelo la zithendara nendo rali yenda avando taruchedza na guma hono ri rosuwa chelede rathoma Jerusalema rori richipfuka kha chicho chipida ichirivo 2015 ndina imwe company ine register inoti Ngalenam Consultings heyo company ubva nga 2015 ndotomo jena kha construction ndono shuma zvikoro zvine it's plus minus vo 30 ndichikova ndikuita water and sanitation under basic education so bunja zvikoro zvine renga ditobvisana madzina zvine zvafano zvine rozvita zvinonga zvikoro zvinonga vo Mabiru secondary vo Chandama primary school vo Mashahu primary school Mpandeleni secondary school so ndi zvikoro zvine roto zvishuma ndiko ita water and sanitation so ubva 2015 usvika zvino nende vadika construction so vembe yorala netutuwana ndotowana mushumo mutii nga 2017 nga March ine ubva checho tutudova ndawana mushumo wa vembeni tulamela yorala tutuwana mushumo na mti wotothoma aiwa le kopfara bukuma ri tshikoma zwilo minete ndi fumi raru musi ri tshikoli vakhawa ra ya vuvili rina chimbangadzo rina muweni onodoita uri buluvutsi yafa live hone zwa zvino chikadito vachingwindingwindi ndaveka Atmo Awards 2019
Pharaphala FM yona wakhetekanye itebelako. Best Traditional Music Radio Program of the Year. Nambi ya zinambi. Uvotela nambi ya zinambi. Va SMS Fatma 363. Ka 49495. SMS ntindi 150. SMS ya mahala ishumi. Uvota mzovoranga 27 September 2019. Chiko cha mafungo ndivo na butani na mpora thando ka Pharaphala FM menete rechikamba zvino ndi ya 10 musere chikoliva ka wara ya vuvili mbekela mushimo hendi chiko cha mafungo ndivo na butali rina veni vararu ndivo ngaledzani munyayi vo Arnold Mudau na vo Chibvumo ne Chitomboni vadiveswa nga bunjia vathu savanna va Jerusalema zvichikopa ka bindu line valichimbidza bindu la Jerusalema fala Golgotha Thoya Ndou na manje ne vakwambelwa one mamwe ao vakwapindula so kuti othe vakwapindula musi vachikwapindula ngaurali navo muthichilesi vatiyosvika une vabvisera khagalavo uimo havo ndoamba nga chingwindi ndaveka ndoamba ngaha buluvutsi linotiyo duba ngani ngauri una mutsono kore nenda dandaitwa hezwi khane haite ya hezwi nga hava vanna vararu va Jerusalem ari sitombo lintha lingwe nangori kombodia khavo zwino richikwamba zwino muthichilesi wa Pharaphala FM hava ari nga dova amba dzina madzina avo na zvidodombezwa ri nazwo fedzi ari nga dovuya rafanywa ra vaisa muyani madzina avo ngauri tsireledzo yavo ndi ya ndeme arali na ngongori ari divo ndi zvakumana zvine zva dova zvichikwambiwa kana zvine zvangaitea uitela vori dzina lavo lisapfi khelo karitanganedze mweni washo ndi masiyari ai ndasingoputedza ndide ngapha ndi masiyari ri vatanganedza mweni washo ndi masiyari vudi khari to ringa luvhilo lwa ndadzi ri muḓi to dzhena kha zwo iteaho khavho ri songo sia tombo lintha liṅwe kha vha to bvisela khagala othe a kwamaho havha vanna vararu va Jerusalem. Okay, yes, ndizozama ukupfufadza chitori because chitori chorafuna manga choitea over something like a 6 month to a year period. Mara zoitea ndizori vona vathanga vaviri mumwe une upfi Nekhumbe ubva ngeni Chamautsi. Oyo muthanga ndi muthanga where dori ndichikuita project ava kunchumelesa electrician. Ngamurawu zichiya but Adam approach ari hey ndina project endayiwana ndiya Eskom. So project hii no ndi kuwa nga manda net kono yiita tina mashere ndan kombero vantufe nga uriva finance hii project. So ndiyezi ndishirika ye ho mtanga upfi Gumi Nekhumbe kasi timedema bambiro timedora wana project ndiyezi achintumana mabambiri ndichiyasvedza ndavona mabambiri achitonga ndiye avukuma. Because uchidilana na project was one of them mabambiri yaviyo aendera no problem ari ni project ya vukuma ndomthusa ndiyezi achirino unga confirm na vhathu hava va Eskom usimedza zvinhu zvakukoma ndiyezi achimpadzina ari una muthu anopfuwa nengudza ndi ene muhulwane wa Eskom ndiye nomune wa project ari hava muthu utovafonera aconfirm ndiyezi uchifana mumwe muthu achidiudza uri ene upfuwa nengudza ndi muhulwane wa Eskom vakotoda udevelopa hava vathanga va hapa nangomu locals zvino vathanga va local vasina tshelede vakona uri vathusiwe na khampani khulwane kana ari na masheleni. So muthu oyo afona ari ndizone hova vathanga va wana project mara vakutoda uri vathusiwe vone kha va vathuse nepfi nengudza ndi dza Eskom ndi muhulwane wa hone ri ḓo thusa nga vhafhane ra thusa ngaho kha support ndiri no problem. So ndatuma vha na comfort uri ari ichiko confirm nga muthu ane avori ndi wa Eskom number ye project legit. So zichiya hoyu mthanga noni ari kothoma project kufunza site establishment the chelede nena ya mthanga rasana contract yori udori achiita project udori chelede ngafani profit yavori made from this side bela ngafani ravana contract yapelera zothe everything was okay we fine no problem. Nani vala vathu vanodiudza ndi vone ndivaya Eskom vari hai kutenda kuvona contractor between veni right thamano shuma zvino ngori ndava nditi muthu ane ndava ndifenda ndava ndichipedza ndikova ngenichikwana richero la cabinet or recovery management the reports or the document and all those things azikofumeliwa usina problem iko zonzo amara care mapara a project inokubva misi ikubva gaya ikubva njira richikaya michina una mine muswa
the project in khona batho kha ba go shuma the salaries and everything is go funa ijiwa the documents ba go rumediwa go bona snepe or everything is okay. Anyway, sera zithiya zikisika bukati nende no mara no invoice a project battery. I don't know the problem here. Not going to be longer with an inanimate couch to an. Then later on, not some of the high man project in the project of battery. The AZ, which to move an series now between Oyum Tanganupi, Aruguni, Obet, Aruguni, Obet, Miss Fanekumbe. Na haba another as combustion about Kuru. Uyazichia omthanga bathu mabazori he ola muna wa Eskom ukothumura na ne ukori project yena no finance mane wabone tuna lingwe ukori candidate project nendo shimisiwa nendo no but nendo fund project and haba bathu ido uyandamba nomuntu wa Eskom ngorona project wotenda bathu haba simo kuyenda zu manager 1 2 3 hatumuvela dikakadori no ola mtu wa Eskom uko rwisa hoine kumbezino uko tuma mshisheza urudobora y'abantu bahawo mutinera unazo matobora y'abantu na so hoyo mtu wa Eskom eventually rabonzo asiene nenguza wa amura Eskom baba batu babo kushima bote hoyo mu ufi asamuro ready ashifona uko phone ashikupita ashikupretenda asamura wa Eskom matna batu bakushima bote abati chere zikumere bako labo bote abati ndizwa chikone ba difference strategy chauri zinongori siziko ba hakai kabashushe then neba mbudezori project etinonizino ukuthoma bana babiwa and hoyinoni wa nekumbe ukutudovole banga hoyinoni mureno Eskom and ngori ena umufunzi haba kokono jena khaya bathuma uriba kuthuma vula yabathu around him asimgena zori mumzora wawe othuchiwa ndende uthuchwa ngabonyi haona bathu ba nthiwa Jerusalem. That's when the Jerusalem people come in. Lero ndibonye bathu ba Jerusalem ndo wathanga bathi Jerusalem amanda afanoni thamba bathi bwa hot and aba bathanga bo hiriwa nga hoyo muthu wa hoyo wa Eskom murwane uri hoyo mthanga abject project athumuzero oba kothunchiwa abongo kono mura ebuthisha gore yabakho yasanini from there bakozama uthuncha bathu ba hawe bone babori ba around enemune akirino rofuthwa mumwe komo burunga omuntu achirumela zinepe uri rikova na mbulungo this week yekwana zori atina na bend kumira bantu senda tusana kazi mbulungo dzinedza vora azizona mara kandi kufuna zimbulungo. I think all in all kawo muthororo nsuka 7 around him bachiku pure ngaba to Jerusalem bohirwa ngawo muthu anfingi wa murana wa Eskom asuka we hado fina mesno ngori haba bathu ndine ko finance and the project na nego target was I'm the target for what? Because I'm the one who I'm not going to be about something. Carbon management picture near must move out to see further than airport. Nabon in a sender of Moshabu Yango, however, to attend a month. But eventually I started not believing this. The Ezra that more than the investigation, only to find that later on there was no such thing called re-hour to Jerusalem and enforced. The Ezra which one ane abadiva ndanguzere when I tell you so do you know this later on that ono urinde ndamba na mthiwa aba bathu nkindi wa Jerusalem ndo transanga mungo or hey nendo ko fofi be nini behind me because of ABCD these aba bathu you I don't know fini no ngomungo when the tumamba na lotho actually I want to sazora rine we don't know you. We don't know anything of that nature. As you as easy, we just go in like the trap Kalabatanga or Riva Farid exactly what is the problem. So Orchiva Farabatanga, Nisha Farabam didn't know Bone or Tenda or Ngo, how about Usina project number 1? Number 2, what one of those is Nukotoma Haka, but Kinva Shedan. Urinindi the cap project in the Liraze, now she is a general by Jerusalem. Anno na ngare, yeah, those are the two names. Mofi Anno Mufingare,
baba kuto bona zori araba sancheza ne I'm going to insist on wanting my money. There was no project, there was nothing like that. The hazy Nendisk approach aonuti ano ndambana ya arno let's have a meeting. Richifara aba batanga ndiye sinabone bane bachikono utenda uri. Vele boto shimisa dzina la bathu ba Jerusalem. Ushedane uri ndibeka project because if basingweta so nendo bani diskona ndayana Eskom ndayana gana grandi kusiza mafunga so basoba hack. So that is ngopfuke paza chitori cha hone chosika afano. Vone vovula una mulandu une vo uvula vachikovulera zo hava vane vakhole vozviita ngaropfupi paza. Yes, ndori kuwalisa ngova tawona tenda nenda ya mapolisa understand mapolisa nendo kurukuwa nga hava vachilde sona so hava vatu va mapolisa ndiye zviva chivita hava vatanga hava vatanga vone vakenda kama polisa yes chitori cha vukuma rinera kuti taka chances ka wakaho munangoro bona zori kuna mtu arina cherede and kai case ba ngwara na dzipande nazo vatopela cherede nga murahu vasipaya na dzi documents dzinenda vandinadzo vari kutenda mulandu vaamba nazori vaumbera ativori vabeya rationi vasvika vacleara dzina lavo vatu vajerusalema uri vone vava kutochanisa kushandisa dzina nga lava vachu zori vozviitana I don't know because after that time wambo ziri vabeya kanewspaper na karadio vari roshumisa dzina lava vatu kuita izvo so case ndeya mapolisa case yone I think it could just no end of this month. It's been over 2 or 3 years if I'm not mistaken. I just lost the time. Mara case rikotewe ya mafungoni zvino pedzi musi richiko kunyeredza zviamba uri ndi vathu veva vachikoshumisa dzina la hava vana vararu vaJerusalema zvisi zvone uya ngavo samutoiterwaho izvo zvito ani kana aneho ite zvito kabone. Yes baba kuya ngosika hevadu ngorova na meeting na vathu vaJerusalema na vathu kana nanne basiko yaba confessa uri kushumisa dzina la Jerusalema wata vugevenga. Aiwa arikodi vangamanda bosikone varibvisira Kagara tere dobalevela vode ndau ya nduna zo bvela Kagara ndi hezvo pedzi rina riko hatura rikodo vuya na mapolisa vavhundula Limpopo varibvisira Kagara nga izvo zvine rova ratikozvipfa ka hava mweni washu nane vavanna vararu vaJerusalema riche navo rikadido vuya navo zvazvino karife mafungo awara ya vuviri. Wara ya vuraru huno ritoza mafungo ndinga hafu vakaheya warenera vakayo nalipi mpo ratando atindo tendi na chiliro Donald Kanari na vone ngauri reyazdiba ndikalevo vutana na vatsinisa navo kana mashakana zikonane urivero tena koluluta lutalo vuraru lwa mbekanya mushumo hei une rikadiva navo vana vararu vaange Jerusalem ndika bindu line valichimbiza Golgotha rikwamba bongaledzani munyai rikwamba bo Arnold Mudau rikwamba bo chibvumo nechitomboni imwe ndingedzo reusongosala tombo linta halingwe vadozvipfa zvene zvimusimbeka mushumo ichikobvera pandoro dzeti yamini pedzi rikadiva nawo apolitiki totisikombonera sedza ndikalululuta mtichelesi navone vakatido vana chikhala chosikone vajena vatahisa vupfiwa havo marugana na ane vapfori ovadzula nahone aralina vachikota mubvera phanda na leneli nalo uhananyi vakatibvera phanda nalo ralibvisera Kagara minute ndiyatahe ibotoita ya 10 zvazvino robva kawara ya vuviri musi richikojena kaululuta lwa vuviri vone vachikodilugisela nori vasvikone vajena zvazvo chimwe chichisvika nomboro dza lutingo ndi 015297 0839 015297 0839. chiko cha mafungo ndivo na vutani na mphorathando kha Phalaphala FM Melete rechikwamba zvino ndi 12 robva kawara ya vuviri rikadibvera phanda no banga fungu helili kwa mahava vanna va bindu la Jerusalem Golgotha thoya ndou
musi ri tshi khou amba nga vhanna muthetsheleso wa Phalaphala FM ri khou amba nga Vho Ngaledzani Munyai, ri khou amba nga Vho Arnold Mudau, Vho Tshibvumo Nechitomboni, ri navho nduni dza khasho fhedzi vhange Thohoyandou ngauri ne ri hafha Bulugwane. Mafhungo mahulwane ndi ane vha khou badekanya na zwinzhi zwino khou pfala zwi tshi khou itea vhutshinyi, khou pfala vha tshi nga vha khou renga vhorapolotiki, thuntsha vhathu na zwino nga zwenezwo. Fhedzi zwenezwo musi ri tshi khou ya mafhungoni ro swika hune ra amba na mweni washu ane a rengo oswikone ra vha amba dzina vho bvisela khagala zwoṱhe zwo iteaho khavho le vha ḽi bvisela khagala hafhaḽa ḽo vha ḽa uri hu na vhathu vho shumisaho dzina ḽa havha vhanna vhararu vha Jerusalem uri vho ruṅwa ngavho vha zwi wanulusa nga murahu uri a si zwone. Fhedziha ri khou ḓo pfha kha mapholisa zwino uri nangoho hu na mulandu uno nga wonoyu una wo vuliwa, arali wo vuliwa zwi khou tshimbilisa hani malugana na ṱhoḓisiso honeha musi ri tshi khou amba nga havha vhanna vhararu vha Jerusalem zwi khou tshimbilisa hani, hu na milandu una ine vha khou ṱoḓisiswa khayo, huna zwine zwa badekanyana ṱhamusi na milandu yo imaho ngauri ina zwino nga zwenezwo kha mapholisa vha Limpopo. Ri ṱanganedza Vho Ṅwepe ndi vhane vha Muambeli ubva fano ndi nga ri ubva fano kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo. Vho Ṅwepe, good afternoon, welcome to Phalaphala FM. Ndi masiari da vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Ṅwepe. Lo siara lo rali lo siarela one mafhungo Vho Ṅwepe, let's delve deeper into it. Is there any case opened Vho Ṅwepe about fraud where the name Jerusalem got to be dropped? No, the only case we are having is the case which happened during 2017 after there was this allegation of fraud involving money about the tender-related issues. And then the suspects involved were ultimately arrested and they were given bail by court of 5,000 and 3,000 respectively. And the next court date is the 30th of August, is this week, in the Thohoyandou District Court, waiting for the regional court date for trial. At this stage, this is the only case we can speak of, and then this is the case which we are having as per your inquiry. Now, Vho Ṅwepe, any progress so far? I understand you're saying next week they are going to face the law in terms of addressing their side of the story. But any progress so far? Is that the only case that you've heard that they implicated Jerusalem trio? Yeah, definitely so. It's very dangerous to jump into naming people and so forth without having concrete issues here. Because if you understand our reference as the police is a case number. And immediately there can be anything which the people are talking about without a case number. That is equals to a rumor. And we are not ready as a department to entertain rumors because that is very dangerous. It has got serious legal implications. We are saying at this stage, this is the case we are having. But if ever anybody, any member of the community is aware of any incident, let them come forward, especially the complainants in those cases. Let them come forward. We will follow those cases up. Well, Vho Ṅwepe, having said that, let's talk about the Jerusalem trio now. Do you perhaps have any case that you're investigating against them? And if so, would you mind just to bring that to light for us? You know, in terms of our record, we don't have any case mentioning what you are saying. But I am saying, if ever there is any member of the community who is aware of any criminal incident or case which that person has opened, and according to that person, this case is not well attended to, we are ready to can receive such a case number, and we will follow it up until its finality. Vho Ṅwepe, ri khou livhuwa nga maanḓa musi vho kovhana na riṋe hezwi ḓuvha ḽavho ḽi vhe ḽavhuḓi athere. Ndau ya nduna ndi muambeli wa mapholisa kha ḽino vunḓu ḽa Limpopo Vho Ṅwepe u bvisela khagala zwi tevhelaho vha khou ri malugana na havha ḽa vhe vha dzhena vha tshi khou amba uri hu na muthu ane o shumisa dzina ḽa havha vha Jerusalem musi u tshi vha na oṱhe haḽa e vha ṱalutshedza o iteaho hune o fhedza na vhaṅwe vho ḓi ri sia hu na masheleni ane o pfala o ḓi dzhiwa vha khou ri mulandu wo vuliwa ndi zwa vhukuma wo vuliwa mulandu huna uri mulandu hoyu musi wo vuliwa ngo rali hanefha vhege iḓaho muhumbulelwa vha ḓo vha tshi khou livhana na tsengo nahone vha khou fulufhela uri vha ḓo swika hune vha sa sie tombo ḽi nṱha ḽiṅwe ngauri mafhungo ayo soko dropa kana soko to amba vhaṅwe nga nḓila i si yone na Tshivenḓa tshi a zwi amba uri dzina ḽa muthu ndi Bondo Ṱhanu. Fhedzi musi ri tshi khou amba nga zwenezwi vha ri a huna mulandu na muthihi une vha ya u ḓivha Vho Ṅwepe une u khou kwama havha vhanna vhararu havha vha Jerusalem vhane ri khou amba ngavho zwino. Mulandu une vha khou ṱoḓisisa ndi muthihi ndi wonoyo une ho shumiswa madzina
ahava vanna hune muhumbulelwa ndi havo vona kho ḓo livhana na tsengo zwenezwo vhege iḓaho kana vhegeni iḓaho. Fhedzi ndi musi ri tshi khou amba na vha vanna ri kha ḓi bvela phanḓa navho ri navho hanefha sa vhuya ra tshinyana tshifhinga zwa zwino ngauri ri navho hanefha nḓuni dza khasho ri mbo ḓi humela khavho. Ri tshe roṱhe vhana vhashu athera ri khou livhuwa nga maanḓa ndi kale na ḓora maḓi a khou ḓi vha hone afho zwifhaṱoni zwa khasho Thohoyandou ri a fulufhela. Khou livhuwa nga maanḓa ri khou farwa zwavhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa musi ri tshi khou bvela phanḓa nazwo hezwi zwi kwamaho vheiwe vhanna vhashu ngori vhathu no tshuwa vha khou tshuwa vhaṅwe vha khou thivha dziningo na zwo ri arali vha tshi kha ḓi ḓo dzhena vha tshi khou ṱoḓa u vhudzisa kana u ḓadzisa zwiṅwe vho tendelwa vha songo fha tshithu ningo vha i thivha heyi arali vha tshi khou ṱoḓa u i thivha uri vha sa pfale. Fhedzi kha ri mbo ḓi dzhena kha mafhungo hala ya ambiwa nga havha ḽa muhulwane vhane ri khwaṱhisedza kha mapholisa vhane ro vha ri tshi khou amba navho zwino. Mapholisa vha khou ri zwa vhukuma ndi zwa uri mulandu wo vuliwa muhumbulelwa kha heḽi fhungo ndi muṅwe ane u khou vhona ro khou pfi vheiwe a hu na mulandu une ni khou badekanywa nawo. Fhedziha arali lavhelese vheiwe kha bindu ḽa vheiwe kha vhutshilo ha vheiwe a ḓuvha na ḓuvha zwenezwo zwi ni vhea gai vheiwe sa vhanna vhararu vha no khou tshimbidza bindu ḽa Jerusalem? Nṋe ndi ḓo thoma hanefha kha tshiambi tsho pfukaho tshine ndi muthu o khakheliwaho a ḓivha uri o khakhelwa nga riṋe. Ndi khou tou wana uri ndi nga si ṱoevho ndi khou amba dzina ḽavho mara ndi kha ḓi tou zwi humbula zwavhuḓi uri havha ḽa muhulwane vho ḓo shavha tshikhala tshilapfu nga maanḓa vha ṱoḓa na dzi bodyguard vha tshi khou shavha riṋe. Vha tou vha na laki vha ṱangana na muthu ano pfi Kurunzinza uri ḓowela u nwa hanefhaḽa u ḽa hanefhaḽa a kona u vha vhudza vho uri hai Jerusalem vhathu vha Jerusalema vha nga si zwi ite zwa havhaḽa muna vha kona u swika kha riṋe ra amba vha ri ṱalutshedza dzi suspect ro vha thusa khou fara dzedzo suspect vha confessa vha amba zwo iteaho. Havho muthu ndi muthu o dzhielwaho 2 million and kha hanevho vhathu vhane vho vha khakhela muthu anonga savo alugumi ne khumbe muthu anamba ndi muthu ane ndi mufunzi hange duvhuledza vho fedza kheneyo case vha tshi khou yo dzhieliwa double cab vha vho dzhiela vhala double cab vha vho renga nga tshelede eneyo vha dzhiela na khosa ya baki vha dzhielwa na Chevrolet ya Spark na zwithu zwo lidza hanefhaḽa kerekeni. So zwine nṋe ra nga zwi amba ndi zwori nṋe ri khou ṱoḓa tshitshavha tshi tshi dzhiela nṱha uri mafhungo oṱhe ane muṅwe muthu a soko amba a sina vhuṱanzi ndi mafhungo ane vhone vha vha sa ḓivhi uri dzi intention dza muthu ndi dzifhio. Vha nga wana muthu ane u khou vhengana na riṋe u na vhuṅwe zwina vhune nṋe ri vhuḓivhi mara a shumisa vhone kha zwiṅwe zwithu uri hei havhaḽa vhathu vha ita hezwi zwine zwa vha zwa vhukuma ndi zwa uri riṋe a ri bully community. Mafhungo o ralo ano vha khou itiwa nga vhathu a vha a khou ri tshinyela business a tshinya na madzina a vho riṋe. Zwino zwine ngo tou vhudza vhathu vha community zwithu zwo raloho zwo ḓala ende ni songo sala ni khou shavha ni khou amba vhaṅwe nṋe ro vha ḓowela vhane ri a vha ḓivha uri vha vha khou bula vhathu afha tshiṱaratani. Ri nga si tou ṱwa ri khou amba vhathu vhoṱhe mara irani ndi dovhe ndi dzhenise na vhathu vhaṅwe vhane vho ri ḓowela vhane ni a vha ḓivho vha vha khou bula vhathu. Muthu anonga sa Majabadorala ni muthu kana o ḓowelaho u ṱwa hanefhaḽa u nwa hanefhaḽa Jerusalem mara vha hone vhathu vhane vha na vhuṱanzi uri u vha a khou ḓa vha bula a ḓi vha dzhiela zwine a khou vha dzhiela. A zwi amba uri ndi Jerusalem nṋe ri khou shuma zwine ra khou shuma zwone. Muthu ane a khou ri ro mukhakhela kha riṋe ri ḓo sia phone number na fhano kha ri founele ri dovhe ri muthusa u fana na hanevho vhane vha khou amba. Ndaa li khou pfala vhukuma naho vho swika hone vho amba nga dzina ḽa muṅwe hafha ane haho ḓifhindulela zwi a fhedza zwi tshi vho ri faranya na zwanḓa hafha ngauri musi vho mu amba nga u rali fhedzi ri ḓo vhona uri ri ambe naye hoyo ane vho amba nga hayo uri ndi ene no khou dina vhathu hafho musi ro no amba naye ri ḓo vhudza lushaka uri uri mini a tshi ḓifhindulela ngori a siho zwo rali vho amba ngaye zwi a ri dini nyana. Fhedzi kha ri mbo ḓipendela nyambedzano yashu heyi ri lavhelese heḽi ḽa bindu ḽa vheiwe ḽine ḽi vhukati ha zwitentsi
leta mafhungo uko pfi musi tshiko tevhelwa dzi bylaws kana milayo hei yapo ine ya laedza kuchimidzele kwa zwithu kana kuitela uko pfi ono lichiwa nitshiko ita bindu vhukati ya zwitentsi nga nthani ya vhuledzani vhune na vhanaho na vhorapolitiki vapo vhono khou tshimbidza mivhuso yapo. Izwovo ndi fhungo line a ngo vha na ndingedzo dzo ṱoḓa uri ni bve kha u swika hune na vha na bindu vhukati ya miḓi honeha musi zwo ralo vhi uno ita mini? A zongo vhuya zwa itea u establisha bindu ḽi nonga eliya u apply for a license yo rengisa halwa a zwi ṱoḓi rapolitiki a vha na role khorifa right yo establisha heiḽa business a u thu vhuya ra vhudza uri ri funa u vala heiḽa business nga community at all. Li khou pfala vhukuma musi vho ḽi bvisela khagala ngo to rali a u tshena vho zwiṅwe zwine ra nga ni fareledza vhana vhashu ndi kale na ndala ni na ndala mani tshimbilani ni yola ḓuvha ḽa vhewe ḽi vhe ḽa vhuḓi ri khou livha nga maanḓa u bviselwa khagala kha mafhungo ane a ni kwama nga ndala ya musi na ḽithilo u fhedzisela nga minete muthihi. Nga minute muthihi wo fhedzisa ri khou livhuwa u fhiwa tshifhinga tsho ri ṱanzwe madzina ashu ri khou dovha ra khwaṱhisa hafhu futhi ḽa uri vhathu arali ni khou khakheliwa ni songo shavho ya police station iyani ni vule milandu na ine yo iteaho murahu ri sathu ḓa fhano radioni i hone milandu ine vhathu vho khakheliwa nṋe ri khou vha fha maanḓa uri kha vha takuwe hu vha si na nyofho vha ye vha vulele case dzine vhathu vho ḓa phanḓa vho vha ḓi ri ndi Jerusalem arali rine ri tshi ḓivha ne ri na vhuṱanzi uri mapholisa vha ḓo ḓa vha ri fara mara ngoho ya vhukuma ndi uri vhunzhi ya zwithu zwine zwi khou itiwa pfi ndi Jerusalem zwi ḓo ḓi sala ni khou wana uri vhevo vhathu vho ni khakhelaho a si rine a ri ḓivhi tshithu na thihi rine ri khou shuma ḽi khagala tshoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa vho Ngaledzani Munyai ri khou livhuwa vho Arnold Mudau ri khou livhuwa vho Tshibvumo ne Tshitomboni vhane vha langa bindu ḽa Jerusalem Golgotha Mazha vhana vhashu ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi thera ndau ya nduna ndi musi ro vha ri tshi khou amba na vha vhanna vho zwipfa zwo bvela khagala fhedzi arali vha tshena mbudziso vha tshena ḽiṅwe ḽine vha nga ri lumanḓevho ri ḽi sale murahu kha heḽi fhungo ro to ḽi vhea hanefha ri kha ḓi ḓo bvela phanḓa naḽo na ngoho arali hu na ṱhoḓea fhedzi kha vhaṅwe vha vhathu vhane vho ambiwa hu na muthu o no nga vho Farisani ndi havhaḽa vhe vha vhuya vha tshipikara tsha phalamennde tshifhingani tsha murahu vho vha pfa vha tshi khou ḓi kwamiwa upfi vho amba zwiṅwe vha tshi khou zwi amba kha khasho ya tshitshavha ino wanala hanefhaḽa kha tshiṱiriki tsha Vhembe i wanala fhaḽa Thohoyandou nahone zwavhuḓi ndi Vhembe FM hu khou pfi vha tshi khou amba vho amba nga nḓila isi yavhuḓi havha vhanna vha Jerusalem ngauri navho vho ambiwa dzina ḽavho vha na thendelo ya u ḓa u amba u ḓifhindulela vho khwaṱhisedza uri vha ḓo ri kwama vha ḓa vha fhindula sia ḽavho uri zwine vha khou amba zwone ha tou vha mafhungo fhedzi ndi mafhungo fhedzi ri ḓo pfa zwenezwo musi tshifhinga tshi tshi swika uri ḽi tshimbila hani vhavhili vhararu ri pfe vho maṅwane vha itela ṱhoho dza mafhungo ngauri ḽo tsha ndi kale nahone ndi manzhi nahone vhege hei yo ri farela mafhungo manzhi hu na dzimpfunzhi dzo iteaho kha vhaḓivhalea hu na mafhungo manzhi miṱangano mihulwane ine ya vha hone na maṅwe manzhi ya polotiki na asi ya polotiki a ikonomi ngori ri khou pfa upfi na ikonomi khou ḓi swika hune zwa zwino khou ḓi kwameavho nga nḓila ine ya si yavhuḓi nga tshino tshifhinga ndi maṅwane vha nga dzhena ngaho zwa zwino 015297 0839 zwoṱhe zwine vhathu yese vha ṱahisa zwone kha ino mbeka ya mushumo asi zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tovha vhupfiwa ha muthetshelesi uyo rine sa tshiṱitshi a ri ḓivha u fhinga izwo bvaho kha muthetshelesi uyo Phalaphala FM Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe